ministers. Umpisan tane po yung kaya katantridom, pangaduangaldo. Lagyunig pa, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin king Birhen ning Lourdes. Nuan ka o kalinis-linisa na Birhen. Biryan mong ipakit me, ingke kang sarili, amibye-bye, mit mong yumo at legwan, karin king groto ning Lourdes. Nga mong sinabi inyang pepakilala me, ingke kang sarili, ketang anak, Santa Bernadette. Yaku ing Immaculada Conception, parangalanda ka, uli na ning kekang kalinis-linisa na pangakagli. Inyangeni, o kapilanman kalinis-linisang Birhen, induning pakalulu, kapaldanan ding salunan, santungan ding palpikasala, mapamatula ka ring malungkot, balo mula ring kaya kaming pamangailangan, kalingas-ngasan, kasakitan, malugod mo keng balikdan, karing matamong mapamakalulo. Inyang pepakit ka keng groto ning Lourdes, biryan mong gawan me, iting meto nga santuaryo, nung nukarin mo pagkalam ing grasya, at karin, marakala ring mewulo, karing kapanandaman da, king kaladwat katawan. King mit mong kapanaligan, lalapit kay ngeni keka, ban magparalampu, king kekang makaindong pamamilatan. Adwan mo para kaya kami o malugod ay indong, ing mi pagkalubla, ring kaya kaming kayadwanan. Yan po sambit lang tala ring kaya katang kayadwanan, king indong Birhen. Anting kapasalamatan ka rin grasyang pagkalog mo, magkapilit kaming tukyan mila, din kaya kang virtud. Bami sa nayaldo, makapakirake kami, din kaya kang ligayo. Virhen ning Lourdes, indu ng Kristo, pemintuana ka ning kaya kang divinong anak, inyang mibibye ko kiti sulip. Pamintuana ka, pamurin king banwa, ipanalangin mo kami, adwan mo para kaya kami, king kaya ang anak, ring grasyang adwan mi, nung agpanglareti, king banala kaburyana. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Bernadette, Ipanalangin mo kami. king lagyunig pa, ang po ng Poning anak, anak. ang po ng Espiritu Santo. Amen. Luklok tamo po. Yan po yabi tala po kaya kaya katang panalangin. Den pong kapasalamatan that the Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Manalili Palacio family, Faith and Hope Home Care, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Kui and Pitang Narciso and children,
Freddy and Perla Pacho, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny and Mario Pacho, Maria Sasuerte Pederipe, Oscar Pederipe, Telia Bonayog, Pedro, Romy and Layog, Baby Layog, Romerico Layog Jr., Vicky Aguilar and family, Alice Eugenio and family, Det Enriquez and family, Yeng Katakutan and family, Mercy Postrado, Remy Deyang and family, Evelyn Gan, Gina Katakutan, Enelita Pineda, Lourdes Cruz, Tanhueco and Enriquez family, Seferino David. Para naman po karing special birthday Thanksgiving na pong Arlene Tuason, Marker at Adore Tuason. Para naman po karing special intentions, Daddy Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalyo and family, Martina Aileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas, Ruben and Trixie Enson and family, Adoracion Karingal and family, Yoli Pineda, Jamie Pino, Rodolfo Pineda, Liliananay Pineda, Rosel Pineda, Jean Rose Felipe, Bajola family, Joaquin Inigo Bajola, Maria Carla Crisel Bajola, Janeline Bajola, Rolando Bajola, Amy and Shane Monteagudo, Marites Nguyen, Feli and Ray Santos and family, Priscilla Manalo, Flora Deirit, Junro Soriano, Basilio Tan Pino family, Cayago and Sigua family, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ron Nigo Pino, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yosida, Live One, Joe David, Franco Mateo ng Francis and Ambi ng Pineda family, Bernadette Enriquez and family, Mon Arcilia. Pangaditala naman po keng malagwang kapaldanan Daddy Freddy Pacho, Flor Malit, Consolacion Yabut, Tess Castillo, Elisa Yabut, Violeta Ibay, Edith Mercado, Mary Ann Elmida, Milo Monteagudo, Reynaldo Pagyo, Manny de la Cruz, Erminia Cayago, Tom Tunggol, Pedro Cruz, Boy Dungka, Lynn Cruz, Abel Tanueco, Teresita David. Pangaditala naman po ding maldang kaladwa, lalong-lalo na po ding kaladwada di Jose Yabut Jr., Francis Cayabot, Loretta Macabali, Marvin James Williams, Telma, Matilde, Priscilla, Adelina, Antonina, Joseph, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Vicky Manalili, Sister Amelia Sarmiento O.P., Regina De Caico, Julian De Caico Jr., Ruben Henson Sr., Engineer Jose Mangiliman, Constancio, Escolastica, Jesus, Rogelio, Ernesto, Pedro, Romeo Caringal, Gerardo Mangiliman, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cuenco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Amparo Rosario Tauban, Jonas Pagyo, Romeli Hosa, Eric Johnny Hosa,
Arlene David, Romeo David, Luis and Pitang Narciso, Leonora Carewon, Polonia Fernandez, Lourdes Aldinate, Carmelito Maglalang, Josefina Ricafort, Marieta Avendaño, Vincent Buenavista, Rogelio Samson, Consuelo Tabag, Vicente, Maria, Pablo Tan, Irineo and Juanita Basilio, Boy and Junjun Cayago, Jesse Aguilar, Roger Fernandez, Ariel and Shoni Postrado, Diosdado and Clara Tanweco, Efren Enriquez, at ding maldang kaladwa, lalong-lalo na detang mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Rafael de la Cruz. Espiritu Santo. Amen. In grasya ng Ginoo tayong sa Kristo, in lugudan ng Diyos, sa laning Espiritu Santo, manatili kay kayo. At keka antimurin. Patad Ginoo, ang tang Ebanghelyo ngayon, tungkol king kasalpantayanan na ring metong babaeng dayuan o metong apagano. At kayang kasalpantayanan king Ginoo, may subok kaya at may pasarya. Ita mo, pumila ako yung kapagsubukan kayong kasalpantayan. Daki na yung kakatamong espiritualidad. Na sana sa panakatamong Ginoo, na yung yalo ang kapagsubukan kayong biye, agyo tamong dalan, kung kaya biya tayo. Kapatid, di mo pa magsadya tamo, siya tala para maging kasalanan tamo, manyatangang patawad. Yakastang, yagnaragdaning kapanisyan, bagong pisal ko. King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip amahan wa dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nitay panigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang ang Yelam Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa may pahin tuto, pakalalwa na katamo, king pangapataw, daring kasalanan tamo, na nakataas sana ang king biye alanganga. Amen. Adon mi keka, king kasalpantayanan lugod. King lingapan me, ing pamilya mong makatipon, ngayon ikati. King kaya kang pakalulu at malugod, naganaka, alake ang pamaisip, emo belikdan, alang luang, emo pilisan.
alang tulang, emo pensinan. Kapamilatan ding panalangin ang Yesus. Ding kanumanan, mi pangako, karing alang aliwang panaligan nun emo in Diyos. Tariyan na kaya sana ang painturo, karing kalam ning kayarian mo manua. Itiyadon mi, king kapamilatanan ning giluming Yesu Kristo ng anak mo. Diyos, sa mabibiyat magari kambemo, king kametong anbal na Espiritu, metong muking panga Diyos, ing manggaman king alangga. Amen. Pamabasang iba't king libro ning Henesis. Nga naning ginong Diyos, emayap ing magdilidiliya ing lalaki, lalang kong akayabi na, inya iba't king gabon, ing ginong Diyos, miyubog yang miyayaliwang animal at miyayaliwang ayo. Dila na laking lalaki banakit no nung nano ing iyaws na kareti. Ing lagyong binyena, ing balang metong kareti, iya ing meging lagyo na. Dininana lang lagyo, ning lalaki, ning sablang animal, at dingayo. Dapot, metong man kareti, alang meging karapat dapat akayabe na. Inyam te patuturaning manyaman ning ginong Diyos ing tao, at kabang matutudya, kinwane ing metong karing tagyang na, at sira nilaman ing lugal api batana. Kanita, gayawane ing babae ning ginong Diyos, ing tagyang akinwana king lalaki. Delane king lalaki, at nga na ning lalaki. Ngayani, mika kauhin ako murin. Iti kabud, ing butol ning kakong butol, at laman ning kanakong laman. Mayawos yang babae, uling ibatya king lalaki. Iti ing sangkan nung bakit ing lalaki, lakwane itatana at imana, ban makiyabe aking asawa na, at ilang adwa maging metong nalamo. Lubas siya ing lalaki at ing asawa na, dapot, era pikarine iti. Ing amalo ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nuan na ring taong maminto king Ginoo. Nuan la rin taong maminto, King Ginoo. Mapalad na ring taong maminto king Ginoo at mabibiya tutupad karing kayang kautusan. Mga biyayan ka, king bunga na ning kekang kapagalan. Maging masaya ka at minawa ka biya. Nuan la rin taong maminto, King Ginoo. King pibale-bale mo ing kekang asawa, mangariya king ubas ang mabunga, at makapadurot king kekang dulang. Ding anak mo, mangari lang sa giwang ulibong tanaman. Nuan la rin taong maminto, King Ginoo. Makanyan yang mipala, ing taong maminto, king Ginoo. Ing Ginoo, bendisyonan ka sa, manibat, king Sion. Akit mo sanang minawa, ing kabiyayan, king kekabana ning biyemo. Nuan la rin taong maminto, King Ginoo. Parangalan tayo pungeni, ing maya pabalita. Espiritula at bie, atilo kaya karingamano, ning bie alanangga. Alleluia.
Ginoo manatili kaya kayo at keka antimurin. pamasa king may babalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Jesus mintaya king sakop ning siyudad ning Tiro. Mintaya king metong abale at ena buring mabalu ing atsukarin. Dapat meka sa likod malambat. Ing metong indong makianak, babahing maki espiritong marok, abalita na king atsukarin ni Jesus. Itingindu, mintayang agad kang Jesus, sini Claudia king arapana, metong yang dayuan, tubuya karing Phoenicia, Syria. Pagkasabi ng mayap, kang Jesus, ing palawala na sa ing spirit ng marok, king anak na, dapat pekibat ng Jesus kaya. Humuna tala pa mong pakanan, ding anak. Matulid, ing kunan, ing pamangan, ding anak, at yukse karing aso. Tutupin ita Ginoo, nga nang may kibat ning babae, dapat agyang ding aso, lalam ning lamesa, makapanganla king mugmug, yugse ring anak. Huli na nita, sinabi ng Jesus kaya, king uli ning pekibat mo, muli ka, at ing spirit ng marok, mekone, king anak mo. Yung babae, minuli na, dis na nang makakera ing anak na, at ing espiritong marok, ala neping kaya. Kapadaring may babalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. kamala na kapadaring nila tayo sa Kristo. Ing kasalpantayanan pin, masusubok ya. Ating ko nga kaya be seminaryo kanito. May kapagpari na. Ako na sabihan lagyo. May ging abogado ya. Kaya ba't migpari ya? Makanaloy tayo. O may tayong asawa na. At niya nga doon anak. Walang professional yun. May paintulot nande. May din niya pari. Manila. Bali na ano. Ilagyo na. Lamberto Ramos. Kaklase na yung Father Olet. Minuna yung metong abanwa. Minuna akong 1 year kaya. At atin niyang sinabi misan kayong conference sana. Basta ating kasing metong bagay na ating magsalita itang atatandanan mo yung sinabi na agyang malot na panahon. Alang makanyan magsalita. Kung maging Kristyano, nunging panga-Kristyano, kuha na alayang challenge. Muli sabihan, in faith, parati ang matcha-challenge. Kung maging Kristyano na, nung ako matcha-challenge, kaya faith na. Buri kayo pinahakit pa si Bayo Nung nanay tsura, may din niya pari. May kasawa ya kayo, may kapamilya kayo, may din niya pari. Bala nyo, ako mismo, kayong karanasan ko, aluan naman something, mata-challenge happen in faith. Pero kay, emuasahan, may gindala niya pala, ng kaya pangapari. Kasi po niyang pressure high school ko, kaya ba daling pressure high school, seminaryo, bisa na ako lumuwal. Magkasakit ko talaga. Bisa na ako lumuwal. Tsaka ma-homesick ko. Kasi first year seminary, kay Batanita, nakala itataglos second year. Mapinalang tambing. O nang niyang bakasyon, kaya na ako talang bisang lugo po, ma-homesick ko po, sipan mo 13 years old ko pa mo.
Unang niyang bakasyon at metong ka rin kamag-anak ko. Ako na sabihan po, kamuha na anak po. Ana, kayeng, kamalyaring magpari, anak. Masyado kang malikot. Anong tindam ko ito? Yung bengi, method ko. Yung bayo ko matutod, ako may pakali. Ka makapagpari, anak. Kaya ako, lunggob kong pasibayo ako. Decided na ako mako eh. O na yung mag-second year na. Makabuklat siya pa eh. Yung possible ka na mag-second year. Total ako, pasado na ako, first year ako. O yan. Uli na nitang sinabi na ka na ako, ka makapagpari. O, balik na diyang milyari. Magpari kupin ako. Anyway, mete-rete. Tapos sinabi ka ako, pasalamatan ko naman ba yung mete ako. Salamat ako. Kayong tao ngayon niya ako, may gindala na yung Diyos para magpari ko. O bakit tamo nga? Sinabi na kasi ka na ako, makapagpari. Yapin, o nang may challenge ko kita, sinabi na, ka makapagpari yan. O ito, mag-decide kung magpari, kupin ako. Nani, intindihan niya. Kaya ko intindihan yung biya eh. Intindihan niya ito, masakit siya eh. Malang baliktad siya eh. Di-discourage na ako. Ako, may lakas ko, may encourage. O yan Happen in faith, parating mata-challenge. Si San Pedro, pumipasari San Pedro. The challenge of faith kang Pedro. Masyadong may takutan. Yung itang babae, ikaw, may itong kakaring alagad. Dali, ikaw magkilala yun, Lung beses. Yan, San Pedro, our leader of the church. Pumipasar, kang challenge of faith. Yan, Maya pa yung babae ngayon, may itong yung pagano. Naning challenge sa ning pagano. Aliyana, nakaman, nung ari, mag-interpret na ako kanina. Sabihan na ning Ginoo, in other words, nakaman udyo. Pag-ano ka, at manyad ka, sawap ka na ako. Balo na tugunin ka eh. Yung babaeng ini na pag-ano niya, yes, she has no right to be held. May nga rin mong yung Muslim, mintaya kang Jesus. Sa panyo ko po, yung anak ko, alipala ng demonyo. Nakaman Kristiyano. Pasahop ka kanak, wala, makaya niya. Wala yung, nagpakalungnos siya. Sa panyo ko po, agyangit ang, karapat dapat, agyangit ang mong mga nagbagking lamesa. Ngayon kailangan, biyo na kanako, biyo na kanako, itang, I don't deserve to be helped. But then, agyang pong itang mong mga nagbagking lamesa, okay na kanako itan. May bilibing ginawa na. Kaya pong aliwang version na nini. Aliwang version ekbalo nung marka po yun ekbalo nung Luke. Mapalaling yung Luke. Pamenakit. Makanya nakatibe kasalpantiyan. Yung mabilog ay Israel. Nino pa itang meto mo? Itang kapitan. Yang, sige, munta ko kay kayo, ulwang kay anak mo, Awal ko. Ano yung sinabi na yung kapitan? Itang centurion, Ginoo, nakailangan, at munta ka pa ka rin. Sabihan mo, maniwala ko, O yan. At niya pang oras ita. Yung minula yung kapitan, nano yung oras kinayat? Nani nga, kita mismo kaldo sinabi ng Ginoo. Kinayap yun. Ng Ginoo, ala ko pang ikita kasilpatayanan. Pag-ano la po rin. Ama kanyan, may bilog ay Israel. Ngayon po, sana maging matibay kaya katakasalpantayan ang kamangis aning babaeng pag-ano kaya katang ebanghelyo. Sana po ang datang yung kapagsubukan, manatili tamong matatag kaya katang kasalpantayanan. Hindi po nga liwa, sumesubok yung kasalpantayanan. Ela po may papasar. Niyang COVID, yung kubalo,
nakala taong kinanyang kaya kasalpantayanan kaya Diyos. At maralyari kaya kami niyan. Deng aliwa naman. Takos lang may matibe kasalpantayanan king Ginoo. Sana po paintabi tamon Ginoo uling inkasalpantayanan para ati ang matetes kayong biyatam. Sana manatili tamong lalong maging tapat kayo. Agyang nanuman sitwasyon kayong kakatamong biye. Talakad ko po yan. Oik paming at yubanwa, susubukan me ing balang tao agpang king tibe ning kayang kasalpantayanan ang tabayanan mo kaya sana at sopan. Pagkalubyo ing kaya kaming kayadwanan kabang aming manigapu Ginoo pakaluluan me ing kekang balayan. Tamangan? Ginoo, pakaluluan me, ingke kang balayan. Para king kabilugan na Santa Iglesia, kapilan man sana, yung king pamanyamba, king modernong teknolohiya, dayong pamamaralan, king pibandyan, at king upaya. Ipanalangin, taking Ginoo. Ginoo, pakaluluan me, ingke kang balayan. Para ka rin pamuntok ding gobyerno, era sa kakalingwan, kinging karelang upaya, binyening Diyos, para king kasulong ding karelang sasakupan, at en bantay rando king maling kasalpantayanan. Ipanalangin, taking Ginoo. Ginoo, pakaluluan me, ingke kang balayan. Para ka ring alipinanan ning alak, ning droga, ning bisyo, at mga rok akaralap tanan. Mikatetagan lasanang lumapit king Ginoo at manyawat lunas, king masisirarang paintungulan. Ipanalangin, taking Ginoo. Ginoo, pakaluluan me, ingke kang balayan. Para kay katangang makatipon ni Keti, ing matibe ka panaligan king Ginoo, parati lasanang manatili kay katamo, bang kapilan man, etamil ako kapanaligan. Ipanalangin, taking Ginoo. Ginoo, pakaluluan me, ingke kang balayan. Ngeni, adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. O Ginoo, ikatula mo sana reting kaidwanan ning mapakumbabamong manigapong iglesia. Pakit mo sa akin kami, ingke kang pakalulu, kuling alake ang aliwang palaligan, nunemo, ika, tiadon mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Manalahin tao maning kakot kaya kayong daon, matanggap la sa harapan ng Diyos, sikpang may pain tutu. Tanggapan na sa aning Ginoo itindawon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ay paming miglalang, maning po sana ananas sana iting tinape at alak, ababye mong pamangan mi kaya tiking yatu, maging sakramento no, ning kekang biye alanganga, tiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Yung Ginoo manatili ake kayo. At keka Kaya antemore. tayo rin ang puso. Makayat na no, King Ginoo. Salamatan tayong Ginoo Diyos na.
Iti karapat-dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati numang karino ikpa Diyos king alangang galabus may ipaya. Ilangan may metong ayato, akekang babayo, at parangalan, kamilataning kaluguran mo anak, inya karampatan mo, ing puriyan dakat pasalamatan, ning balayan na kekang binukod, at ing banal na parating kekang kayantabe, ulinita, kabedaring sablang koro ing angyal karing banwa, derlet mi kekang ligaya, dahil magkabel ang tuknang babiya kapuriyang keka at ngaming kakanta. Kanay kaping banalo igpati kayong palibataning sablang kabanalan, ulita pagparalampumi. Banal mo sa rating ayon kay Espiritu mo, bahan para kay kami malalang katawan at daya, ng ginuming Yeso Kristo. May midaong kusalub king pamilasa at kamatayan king wala yung tinapi. Napasalamat siya kay kapiraso na, binyanay ka rin kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga na't kananye, iting kanakong katawa na midaon para kay kayo. Makayo mo naman kayo wedding apunan, king wala yung kalis. Sibahin pa pasalamat kay kadbinya ng kalis, karang kayang disipulo at nga na. Tanggapan niya iti, kayingan min makakaniti, iting kalis ni kanakon daya, ing daya ng bayo at hanggang tipan, na miibubu para kay kayo, para karing sablantao bangketa, ipatawarin la rin kasalanan. At tanyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong mistero ng kasalpantayanan. Ini ganakan mi ay pa, ang kamatayan at pangasubli ng may biye ng anak mo daran mi akeko, ting tinapi na ning biye at ting kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, bahan sumuyok keko. Ipakmabaming pagamuam, kaming asanang misulusulok king katawan at daing Kristo, ipuna na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi ay pa, ang sa iglesia mong makalaganap king metong ayato, Panmigalap yakin lugod, kami ni kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsabispo, yung Florentino, at yung sablang pari. Nakalmula naman, yung kapatid mi, pepainawan at mananayang sabling niye, sablang mayang unabiye, tanggapan mo sana,
king maligayang mong harapan, pakaluluman mo kingan. Nawan mo keng karapat dapat ing magkamit king biye langanga, makayaben wan na Virgen Maria ay indunin Diyos. Ay bening apostola ding sablam santo at tinupad, king malumong kaburian kay kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kami at kay ikpang maipain tutugagon ng Bala Espiritu. O purian dakat parangalan ng banggaman, king alanganga. Ini manalangin tangan king pa karing amanong tiro na ning Ginoo. Kapos mo kami o ginong sablang marok at maligod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. King kasapan ng kakang pakalulo, parati kayong migabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kapag mananaya kami ng maligayang kapanaligan, king madatanay so Kristo, kaya kami talapangapos. O ginaming Yesu Kristo nabi, galing kayong apostol, yung kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko biya ko kaya kayo. Ewan sa babalik na, yung kaming kasalanan, nunalawen mo yung kasalpandayan, yung kaya kayong iglesia, pamayapan, may bombilugan, agpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, hanggaman, king alanganga. Amen. Yung kapayapan, yung ginamanatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemurin. Pakitangin, may kakanmetong tamo, king kapayapan kaya kongan.
Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Tama ng Kristo. Amen. Manalangin tam. Ikpaming malagod, darakayan mo kami, king metong at tinape at metong akalis. At gaon mo kayong metong kang Kristo. Sa panamakayasan ng miyatad, king kaligtasan mo at tula, king babilog ayato, tiyadwan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kay kayo. At kaya ka, antemurin. Sinala kayong Diyos sa may pahin tutu, ing igpa anak, aling Espiritu Santo. Amen. Pataring misa mi daw ni meteng umetangin ni king kapayapan at king lugod na ning ginutamo. Salamat, King Diyos. Napabengi po kayo.